Ubriu ula declare ba ula yam ula embiang shuaban lej on tap ya u. Weu tumen la panmenado doktor ba ula yam re ula embiang hakapor ba mut ban lej on tap ya u. Kane ke jingja klaja hathane hamumpai Dr. Prabhu Ahuja ule thu hakibahing hasem bau teu tumen ula klat no. Nakaliang jongka Ulhas Nagar Municipal Corporation katmu banle AA persya yau teu doktor namar kacing pentip kababakla kabala ai syakibahing hasem jongu. Yau teu orang ba bala driup sausnam karta bala tip kerteng kum uab himan kerdar tayade lapan kid u syaship nari hospital ha Ulhas Nagar man hakasi basau bladam. Udai ubala yo ya kacing pang kansar bat udon ro ya kacing pang sini bat kacing pang jerho kabajur. U doktor ubala poi kerke ula eksamen yo te unong pang nadu ka auto kabalawan ra ayu. Hadin ba ula eksamen yo unong pang ula itho hakibahing hasem bau abhiman ula klat no tang hadin katto kana minute menshwa. Ula airu ya ka kot ka baulo tho ba ula yam. Kibahaying jong abhiman kilara mador ya kamet syaying bat lastang ban penbej ya kicing le niam bakhato jong u. Reha preng kane u abhiman ula pen iye kidak ba ula yale ban ring mensim marmar la pen kede u syakawepat kacaka sumar. U doktor hangte ula pen thikna bau abhiman udang im bat ula stang ban sumar menta ula yo biang ya kicing muat jeng perkhat ka babiang. Kibahaying gilong ba ula lai na kicing yam. Hadin bakate kicing ja klasa priang bha kan thubru ki social media ka Ulhas Nagar Municipal Corporation kelapan mi deka syukos notis syakate ke hospital bat petha ban tokit halor kate kicing permena lamler ya kicing yap jung u. Henry hadu menta na kaliang jung abhiman kempat ujor ejahar na kaliang ki he jung ka corporation kilaong ba kicing permena yu nong pang bola yap klem da eksamen bha kade ka kam ka bashar khai bat ka badon jingma hadu kata-kata. U doktor ula jubam ba umla ban sngap bha ya kicing khi jong nong pang namar kicing sawa ka bajur jong kicing sina surok ka brang yat hajan hadin kata ula pan mam.